دما کو ربکا مونز گنج بو و دخواست ببه اندازیار لی و خودبوار تکنولوژی ده ندیدی. من بهتر دگل زلامن سپی پیست کار کریه و از نگلکی مرتاح بوم. نها کو مونز دکار راگهاندنی ده کار کریه خوندکار اکادمی آدایه یا پیشخستنا تکنولوژیه کو ریخستنا که خیرخوازیه یا لباجار سیاتل او جنین کو کم دچنه دبوار تکنولوژی ده پرورده دکن. دشش مهان ده وان خوندکاران فیر دکن که چوا نرم آلاوین کمپیوتری بکار بینن. هر واسا پش را دچنه خولا راهنانه. ریوبرا و اکادمی لورن ساتو دبیجد ریخستنا و خونه کم مزن جبو سرکفتنی هیا. We're able to have a significant... Em dikarın bandorek gringli ser hejmara jin uzayenden cihawazyen ku her saldı kevin pişesaziye bikın. لسرانسری جیهانی برنامه این فیرکرنی بشیوه یا کمپین راهنانه دست بیکرنه. جبو او کسین حز دکن خوافیری پیشاسازی و تکنولوژی بکن و دوی بواری ده کار بکن. لیل هندک وان ریخستنان انجامین تولیهف در کتن هولی. هندک کمپانیان سوزدان گو در فتین کاری هنه و دراوکی زیده هر کسی ورگرتن. لیل اکادمیا آدا خوندن به برانبره و جه جافدریا زاروکانجی هیا. لیل ریجه یا ورگرتنی کیمه و ده ازمونا وی دجی آستانگی هنه. I honestly just kind of... راستی از گلکی دگریم. جارنا شاشتی تی پیشیاته و تو نزانی چه بکه. پولنوی تمام وقتن و گلک جوان کسان مالباتن به آریشنه. علی ایبارا بری ماموستایا لیکولین جواکی بو. My biggest fear is failure. Tırsamına herimizin tek çune ez baverdikim ev xeteriye ki mezine ku ez her dem begerina bo karekidin ve digrim. ji sala 2013 ku Akademiya Ada hatiye damezrandin, pitirî 300 kesan bi rwaname wergirdine û notûçar ji sadî bûne xwedankar. Rêxistina Ada dibêje ji bo gelek xwendkaran ne tenê ketina ser karekê ye, lê pêşketina teknolojiyê ye, dema ew dest bi vî kursî dikin. از پشراز دکم کو نتنه از جناراش پیستم لسر میزه. اف جورکمپه کو لآستê neteweyî berfir hedibin, her derçûwekê ji vî kursî wek sermaye girîng ji bo guherînek baş dibînin.